Anya laki din! Kasangsangpot mo pa'y lang ang nagapo dya bangkag mo. Ngam nakarubwat ka manan paeng. Mapanak iji barbershop di baklama ng Gina. Ha? Mapanak man agpapukais. Mapangko ko masarungkaran ni Inday Inton Malamkay. Sino nga inday ti ibagbagam? Ni manang, asino pa'y kumangit? Kaya kapintasan nga Inday dito'y lugar tayo Anya? Ay namanang, nagpintas ni Inday. Magusto alaunay ti kinapintas na. Ay na, una yan. No iso siguro ti maasawa manang siya kaun ti kararagsakan na paraswan dito'y lubaw. Oh. Nagado manan nga imbagam. Inkakit din agpapukis numapan ka. Anya lakit din. Itaman pa yan, nakalagip ka nga may dito yung barbershop ko, si Kapaeng. Pukisan na mangki di maray. Marikag dyan. Ha? Anya ko matinagkum ko Marianta, assuming. Si kagidim. Agkumaritan to Numadan kami to kin ni Inday iti anak niya. What? Baka pakigtot ka man. Apay, agayan ayat kayo na tigayam ko. Ay, sampay magkidi Ar magpailang. Opo, armang palagayam. Ngam kumari kun kunam kanya kon. Yan nyalakit din. Malaki iday. Pukisan na kaon. Tapno malpasay. Tinagdigaws. Kalpasan na. Inaksarungkaran ni Inday. Kasla sure, ti awanan bain. Sigurado am lang nga magusto na ka ni Inday. Na, guwapo May. Isong awan ti rason na saan na ka magustuhan ni Inday kung naktumay. Nyalaki di mo tinayaro hirja. Naimbag nga oras mo, Inday. Ha? Relax, siya day tao Ni Paeng akagwapwan nito lugar tayaw. Anya? Kumusta ka mo tangay? Iti kinabayag mo iya Manila. Ad-adda mapinmintas ka. Sika talaga. Amok nga wampay kayan mau, Inday. Iso mabalin siguro ti agaplay. Anya? Da magkiditimag ko, bayoditak no, bilang kasapulan. Agay hata talaga king kainday, sipod pa'y. Ay. Unay man, saan ka kumama asin na, ay, hindi sangwanak. Sige, hakidim. Unay mo dati. Sika talaga. Ala, inday. No, saan nakpayamaklon naging gayta? Aguraya kaging gatkanaw. Laki di iti uday, kaya aklonin nakto Sapay lang ko mainday. My love! May sakamat? Itakala ang asumarungkar dito'y balay ngam kumanatawa ka kit den? Siyempre, maragsakan akmat para kin ka. Ha? Maragsakan? Iti anyaga po. Oy, akala mo hindi ko alam, ha? Agar-aramat gaya ni Paengkan ka? Wen? Pudno dayta? Ngam, jak kayat ni Paing? Ha? Tapay. Basta, jak kayat day jay alalaki. Umay agaram nga awan service na. What? Magmag na nga umay dito'y balay. Saan akas kinitakyong at da motor na? Kayat mo asawan. Ni Takyo, ti kayat mo, kaputada motor na. Siyempre alangan mo't. Ni Takyo ti kayat ko amang itulod kanyak no kas jay amapanak agtrabaho. Kan, mangsukon kanyak. Anya? No may papaniti kinataar. Nataarmat ni Paing. Isu na lang, tawan motor na. Isu nga uray ag subli-subli dito'y balay. Pulos asaan ko nga aklunan ko naktumad. Anya lakit din. Si kamot gayam takyaw. Papanam nga ikatromabiain. Mapanak man dita ayan da Inday nana. Ha? Sarong karak man.
Bareng adda dita balayda? Kayat mo asawaan, agar-aram ka kini Inday. Ay kat siyempre Anya, Bareng man aklunan nak ni Inday. Nabayagan nga gusto akan ko ana. Ngam, nagbayag tumot ngamin ijay Manila. kahit sapay la kumaa, ngamnay, dua kayon samot nga agar-aram kan kuana. Ha? Sino nga iti may sanana? Ni Paeng, ti kabsat ni Gina. Anya? Aha! Imposible mo't akayatin na ni Paeng. Kat numagmag na amapan mang sarungkar kan ko na. Ha? Ni Paeng kat magmag na. Idinto ta siya kat adda motor ko. Iso nga amok asyak ti kayat ni Inday. Anya lakit day. Saan ka nung matasikati kayat ni Inday, Paeng? Ha? Sino mo tinagkuna iti dayta? Manang Gina? Ado ti mangibagbaga saan ka no asikati kayat na. Anya? Numapan mo ka nung amin sa rungkaran kat magmagna ka laeng. Idinto ta ni Takyo kat adda motor na. Iso nga iso ti kayat na. Ha? Iso agumatang kamutan ni tilugan mo. Anya? Amok adakkel ti ornong mo iji bangko. Mano adaras mo to na tsamba ka iti mula makamatis ka. Imposible asaan ka makagatang itilugan mo. Ay ka makagatang amanang. Anya laki din. Uray man no dualukan. Apay kapaw. Anya laki din. Anya? Aguray pa'y manang Gina. Gumatangak to ka day. Saan pa nga ita? Ay na, makapakigtot kamot Paeng. Ninanamay. Rumabiin ngam nakasakay kaki din itinwang mo. Papanamaya, Inaman sa rungkaran ni Inday nanang. anya, mapan ka sumarungkar iti balasang ngamnuang ti service mo. Ay kawin na. Nunitakyo ka motor ti service na numapan na sa rungkaran ni Inday. Ay kanuang maakanyak. Nabnabsong na yan. Anya laki din. Ay na, naidumduma kamot Paeng. Ay siyempre maanana. Malain na kung nanang. Barang ada ni Inday di balaydang. Hey! Hey! Imaya man na Inday. Anya? Sapay ko mata, saan ka amaw mo makanyak, Inday? Ay, kwa. Nagnagna ka di nga may dito'y balay? Ha? Ay, kwa? Saan? Ada service ko Imparking ko pala ang ditarbayan niya. Anya? Kayat mo asawan. Nakagatang kamatan iti motor mo? Motor nga. Saan ang motor? Tanawa mga min di tatawa. Tamakitam timparking ko ako na. Anya? Ay, salbag kakit di! Kung naglakit din no anya timparking mo ako nam, nuang matgayam? Kiso, may. Barang siyak ti aklunam, Inday. Nga uray, nuwang lang. Di service ko nga may agaram king ka. Saan nakaskin ni Takyo? Nakamiyaw ko naman. Yamaka. Anya? Isa pangasim ta siyak ko mati aklunam. Pangasim Ay, napanagaram. Nuwang ti service na. Juan, Ayaw na yan. Naidumduma mo ti service ni Paeng ang mapanagaram kin ka. No ni Takyo, ket nakamiyo, nakasakay mo tinuwang ni Paeng, anya lakit din. kunaklakit din no anyat ibagbaga na nga imparking na iti arubayan me. Kunak no motor, wanulugan. Ngam saan mo, tanagdakkel anwang. Ay, una yan. Iti kaano man, awan lugar na iti pusok dayja apaeng. Anya?
Aklunak man kit din ni Takyo. Tapno sardengan nak day jay apaing. Tapno sumardeng nga umay ija balay. Ay, si kakit di matinday. Masuro na ka talaga ken Kuana. Diyak kayat ti way of courtship na. No way! Ala, aklunan kan Takyo. Ha? Kaya't mo asawan? Agayan ayatan? Wan, isama ni pud ita. Itulod kan sukunan nak iti trabaho. Wow! Ha! Nakaragrag sa akak iti day nga imbagam inday. Hay! Kamaudyanan na kat sinong bata nakmadlaangan. Iso pa nga asim Pangaasim, ta saan nak kumapaspasakitan. Ay, ikarik day takan ka inday, my loves. Wow! Manipod inton bigat. Itulod nak iti trabaho, Kan, sukunan nakmat no iti malam. Maawatam? Ay, awan parikot iti day ta inday. Your wish is my command. Anya lakit din. Kat no iti malam amay tulod na kon ijabalay, agkapita pa'y sakbay nga gawid ka. Ha? Iti kasta, no maira na nga umay ni Paeng, makita na nga da ka, kat sardangan nakmatan. Ay, okay Agtung palak iti amin nga impagam, inday my love. Bumatangak man iti 5 a case a red horse nana. Naa! Nagadaon! Ne, tadi kay kat agyaman taado ti gatangak. Mas daaw kayo pa'y lang agumatangak iti 5 a case? Anya? Inaklunak nga minin ni Inday. Iso nga agselebrarak mutin Uminom kami kadagiti barkadak. Kasta gayam. Ay kat nasaya at no kasta. Nakapili mutlaangan ni Inday kada kayo kin ni Paeng. Anya nga'y mati binatbat ni Paeng kanyak. Nakamiyo ak amapan mang sarungkar kini Inday. Idinto tanuwang ti service na. Ahaw! Ha? Di pa'y makagatang iti motor na. Ay ngam sa bagay. Husto laeng, ta saan ang makagatang. Taamangan no isukit di ti pilyan ni Inday. Anya? Ala, yun ti red horse agad gatangag. Tarugyan men ti uminom, nana. Ay, awan mon Paeng. Nay, awan kong ibagbagam mo, manang kina. Awan mon dagayan ayat mo't gaya mon da inday kan Takyo. Anya? Ay. Di na man angawon na kasta manang kina, Ni, kat ibagbagak lang arudan ti pudnaw. Sino mo tinakamam ngay ba? Apaw, amo matan di ti lugar tayo, kat adala payag ti daga. No anya ti madamag ije bangir apurok, maamuan adagos, anya lakit di. Ay, makapasinay mo tinday tangin padamag mo manang kina. Anya ngay nga rod, kat awan motor mo. Ni Takyo kano, kat nakamiyo. Sika kano, kat nuwang ti service mo, ngay parparking mo, iti arubayan da. Anya? Ala, saan aday tati makagapong agliday ka, kasta? Ado ti babalasang dita, mabalin mo nga arman. Saan laang ani Inday? Talagang kaya madakayo ni Takyo, Inday. Katuan, apay ka di? Ay, una yan. Talaga ba't na mas pinilim na sino ti adda motor na Katuan alangan matamas pilyak ni Paeng. Anuang timapan na ipar-parking iti arubayan mi. Anya lakit din. Anya? Sigurado amaamuan ni Paeng nga gayan ayat kamin ka ni Takyo. Iso asaanan apulos nga imimay ijabalay. Kasta ka di. Ay, piman mat ni Paeng. Anya apiman ngay bagbagamat. Saan apiman dayjay? Syakto ati piman no bilang taiso ti pilyag. Anya?
Seryoso ka iti bagbagan Paeng? Sana nga gang angaw man ng Gina. Gumatang ka talaga iti Hilux alugang kaw, kulay blaw. Apo, nagganasan nga no kasta. Addan to man pakilugluganak ang arod. Ay kawan naman ang. No saan nakto aparitan ni Jinky, ah? Ha? Nakaamom manan iti day tamanan. Ay na, nalipatan man ng tiimbagak indikan ka. Adito'y ayan tayo, kat adala payag ti daga. Isuan na bibit pa yung kimat ti panagwaras ti chismis. Ha? Isuan na amo kakaayan ayat mo gaya man ni Jinky nga anak ni Tata Kistong, ije ile. Ay wine. Puno day taman ng Gina. Ipasyar ko to ni Jinky dito balay. Nodawaya na. Ang asanda? Sana all naka-Hilux Paeng. Ha? Sana all nakagadangan itilugan na. Saan kwalugan day tam binulog ko laeng oh. Kundi humble ka man ako na ako. Anya? Ay, sayang. No sika kumati inaklon na niya nga inday, at ako man nasaya at hatid sundo na ita. Anya ka din day tangay bagbagam Rogera. Adalang araw rin ni Takyo nga motor na. Saan nakanong arod akayat, gaputanwang ti saksakayak, ama panagaram king kwana. Iso kano ti para parking ko itarubayan da, nagartidyo. Sana kla pabor iti na di alalaki, no? Adayo mas lamang kang iso. Nagasat no iso man ti babaeng ayatem. Tamalaksid iti kinagagad, kan kinataer mo, at dapayan pundar mo. Una yun ti kastoy. Rabiin, kan makatudtodo pa eh. Ngam adda pay laang dito'y igit ti kalsada. Ay, Anyamatan, dito'y pay laang matawan babbalay, tinakaplatan ti dalig ti motor mo. Wen nga rod. Angam, sana bale. Aguray ta iti mabalinta apag kidawan iti tulong. Aw, takayo magkayam, inday kintakyaw. Paeng? Ay, oo, Pards. Na-flat matan ti dalig ti motor ko. Ayaw na yan. Naira na, mo dito yawan ti babalay. Mala, ilugan tayo na itang motor mau. Tayo itulog kayo pangaging gadya balayaw. Hanang anong na ito, Hilux. Aagyaman na, iti panangitulod mo kanyak aging ga dito'y balay mi, Paeng. Awan ang yaman na, inday. Ay na, kinapudno na, mababainak ka. At dagaya man Hilux mo. Kaasi na kin, nakagata, mutin na. Adamo ornong ka, iti nabayag ka pa nagmulak iti kamatays. Isa di inggatang ko ba? Tamno adamang mo iti iparking ko, yarubayan da jingkay. Sino a Jinky ti bagbagam? Kaya ni Jinky Ti kaayan ayat ka, ng anak ni Tata Kistong. Anya? Tapno saan anwang ti mapangkoy para parking, yarubayan da. Nakababay mo Kun na mga nuy suntuki din ti saan napangayat ang kanyak. Hilux kulay blaw. Kwa, amangan no adda pa'y namnama tapaing. I-break ko ni Takyo para ken ka. Anya! Namnam! Unay ka mo. Tingat! Sigurado no awan Hilux ko inday. Patsyo mo no kaya na. Sa mga ibagatikas tayo tantad da Hilux kaun. Anya laki di. Nangalaman di tipos ko ti rupa man ang ibagay ti kastakin ko na inday. Kwa? Nga po lang amin tadamiyo ang motor ni Takyo. Ison tinaklon mo. Makapasan na ay. Naamukla ko maakabaalan gayam ni Paing ti gumatang iti Hilux. Isula ko man ti inaklon ko idi. Anya? Ayunay kan inday aya. At dan kaayan ayat ni Paing. Iso asar tingamon.
Saan mo nga tuloy na panggip mo amang sulisog ken kuana? Tapno lang ang subli ti panagayat na ken ka. Ha? Ay, nakababay naman ti kasta ko naktumay. Kat, awan mo ti Madina. Panungay kayat nakpay. In your dreams, no ti Hilux na lang ti habol mo. Ti Hilux na latan, ti pakiasawaan. Saan ka dati akin kukwa, salbag ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayap. Ngumsakbay na kakabsat, hintayo mampay kablaawan, tinaragsak a panagkasangay ni Ma'am Jose Lacasandili Biray, ditanay Toronto, Canada. Naragsak a panagkasangay mo, Ma'am Jose Lacasandili Biray. Happy birthday king ka, Ma'am Jose. More birthdays to come, Ma'am. Kasta mo tayo nakablawan tayo, tinaragsak ka pa nagdengdengag, dagiti kakabsat na. Da Ma'am Mary Ann, Sir Roney, Sir Larry, Sir Eric, Sir Alan, ken ni Ma'am Sheila. Ken kasta mo tayo nakablawan tayo, da tatang ken nanang da, di tanay Baritaw Tagudin Ilocosur, da Sir Leoncio Lacasandile, ken ni Ma'am Maria Katbagan Lacasandile. Naragsak ka pa nagdengdengagyaw di Tatagodain, Ilocosur. Kasta mo tayo ni Sir Edwin Calagaw, kumsa, kanti ingutin na ani Mary Ann Calagaw, di tanay Chicago, USA. Naragsak ka pa nagdengdengagyaw di ta, kakabsat. Anyalaki day! Anyalaki day! Nasayata dakan lakay. Ay, pulos nga awan na aramid ko dito'y balay itinagmalmalam. Ha? Diyang imbabad ko'y diyay banyo alaba ko ma. Sana kung anak alaba ta nagmalmalam at nagmangmangit ni baby. Kasta ka de. Kat anya nga ron. Alag ka, agkapi ka pa lang bakit? Kalpasan na, siya akong daglaba. Ha? Sigurado ka? Uy, makay, nyalaki di dati. Sa anak mo una na banlong trabaho ita. Siya akong taglaba. O sige. No mabalain. Saan ka pa'y kumaamabalain mo lang aglaba? Ta 2 bulan pa lang tinapalabas. Manipod na ganak ka. Wan nga rod lakay. Sapay naglamiis ti danom. So nga awirim latan ti anak tabakay. Siya akong di makam mo aglaba. Wow. Una yan akinasadot ti asawam si Kamariaw. Ah, nanang. Agasem banday ta. Nabambanog ka naggapo iti trabaho. Ngam si kapay laeng ti aglaba iti murengyaw. Nanang, saan mo't akin ang sadot ni Berley? So, saan anak kalaba? Saan anak kalaba? Gaputan na riri ni Bebe. Oho. Ti kunamkit day. Feeling prinsesa ti asawam. Agasem man. Nagmalmalem daan nagkulkulaw ng edya kwartuyo itay. Nanang, Nagsadot ti asawam Mariaw. No apay mo't nga minangay supay laeng ti inkasarbaw. Idintaw ta adumot ti mabalin mo nga armen iday. dinanang mo't pasit aba nagday ti panaglaba nanang. Kung saan nga iso ka na kami nga gasawa, ti saan na pa naglaba? Tamok mo't ang nariri ti anak may. Agsangit nyo di suna. Anya? Kun may isa, ayos lang kanya. Asyak ti aglaba tanay. Wala nga bulan ti napalabas. Maripod naganak ni bakit ko. Numabalain kat saan pa'y ko mga agigam iti nalamis. Ay, adula amin day ta. Ti kunamkit day, sadot ti asawam. Nay kamang asadot.
Saan ko anang ngagdagiti imbagbaganakan ka? Nagbidot. Ah, Una yan, ibagana asadutak. Makita namat nga awir ko ni baby nagmalmalam. Diyos mio marimar. Tauray pa'y makita na nga igam ko ni baby ang mapanagsiar. Katawan pa'y tibagana asublatan na biit. anya. Nasingpatak Mario. Saan kumamata kasta? Ay, malala na. Di ka matalagan bakit. Kasaritak to ni Nanang. Mabalintamat ngamin ti lumasin iti pagyanan. Dahi tang arudgat bakit. Mabalin, Mike. Adamot ni into day tatang adaga para kanyak. Mabalinta pagpatakdiran niti uri basi takalapaw. Lumasin to langan. Gumno aramidon ta dayta. Ako ng kaduan ni Nanang dito balay. Pampanunutak day talakay. Kan masyanak kan kuana no bilang laeng. Nang runak at bakutan. Kastamat nga ti aramid na. Manakibiyang matunay. Nalalala. Bayam laton bakit. Saan mo latang niya kaskaso? Ipagpagapom latakan niya ako nga asawam. Naimbag man taman anong samtikas di a klase ti katugangan, Mari. Anya kay nga rod, Mari. Narigat mo't no song batak ngamin. Iso abaybay aklatan Baybay ak asumanao. Nagsingpot ka matan. No siyak siguro day taay sinong bata kon. Awan turid ko amang sungbat, Mari. Nang runa kat katuganga kat nga rod. Ngam nalabas mo ti aramiden na kan ka. Anya lakit din. Makaamumatan No saan na amaamiris asaan anasaya at yan aramiden na. Ibagam iti asawam tabagbagaan na mo ti inana. Saan kumaakas tay trato na kan ka? Ibagbagak akanayon, Mari. Kanayon na matabagbagaan. Awan latamat. Kasjay latta ti ugali na. Awan matan tinamnama na nga agbalbaliw kat bakutan. Ay namare, nung siyaktisik ka, nasay-sayada lumasin kayo ti pagyanan kinilakay mo. Ha? Anusam kit din katugang makasken kwa na. Anya lakit di mo tan. Kaya't kumanti lumasin, Mare. Tamok mat aday ta ti numero 1 a pagsayaatan ti agasawa. Ti lumasin iti pagyanan. Ngam pampanunutak mat lang amin. No lumasin kami, asino lang ang ti kadwa ti katuganga ki Jebalay. Amumot ngagmaymay sa nga anak ti asawa. Hay, panunutem ti katugangam. Ngam saan nakamata panunuten, numasair ti rikinam, wano saan, itar aramiden na. Diyos mio marimar. Ay, Lumasin kayo kitin mare. Saan asikat ti kanayon nga agad adjas para ken kuana. Amum dagiti katuganga makasken kuana. Isuda tirumbang nga ikan iti leksyon. addan to latta, Mare. Saan pa'y siguro nga ita? Basta, addan to. Ay naapaw, numabalin la kumasukatan ti manugang. Sino katakaw na dya manugang kaw kunaktumay? Si kakit di mo't minda. Kat nung nagsingpot mo't ti manugang mau. Ahaw, anya nagsing pa nga ibagbagam. Kano napaklan ang nagalas ti ugali na. Anya, Nagalas ti ugali na kunaktumay. Nagalas lang nga ruden ti ugali na. Nagsadot pa'y ti awanan bain. ha? Kanayon na nga irasun ti anak na anariri ka na o, isuasaan ang makagaraw. Nga muray man nakaturog ti anak na, wa maararamiden na. Talaga akin na sadot na lang. Ay kit kasaritam ti manugang mau. Saan ko maakasta? Oho, makasarita ya dayjay. Urayan niya siguro ti may bagaken kwa na, saan na mabaliwan ti kinasadot na.
Umatangak man iti sabon na powder, tata. Ha? Ay, kituon Apay, aglaba ka, balasang kaw. Wen man, tata. Mayat nga minti init na. Iso ang mayat ti aglaba ita. Ay, way, aglaba ka. Anusam, tapno saan nakaamapan is-istoryaan ni katugangam iti kaaruba, nagsadot ka. Anya? Pudno ti imbagak balasang kaw. Saan lang adito tinapan na nang is-istoryaan ka? Ano dita? Anya lakit din aya. Una yan ti ina ti asawak. Talaga adakas ti panagkita na kanya. Kasta talaga ti maikamang balasang kaw. Masapul ti atidug nga anos iti pakaikamangan. Ay naku, uray kasano ti kinaanos, tata. Ngam adala tamot pagpatinggaan na. Nang runa no abusado mat. Ay wala. Iso ati kasayaatan nga aramidon yung agasawa. Lumasin kayo langan iti pagyanan. Tapno nataltal na ti panunot yaw. Pangasim lakay. Lumasin tayo kuman iti pagyanan. No saan mo akayat? Agawid kami langan ni lugar mi. Kadwak ti anak na. Da kayon itinam ti mabati ditoy. Saan? Saan mo aramidon tayo bakit? Ikarik, aramidok ti amin tapno makalasin tayo iti kabita na panawin. Anya? Ikanak lang ito uray 5 bulan. Tapno maiparamid ko ti pagyanan tayo. O sige, mayatak iti day talakay. Uray simple lang apagyanan. Lakit di ta makalasin tayon. Awanan, jakon maanusan ti panagsasautinam. Jay asik ken kuana, kat nasukatan iti suron. Anya lakit din aya. Amin matan akaaruba, kat idanon da kanya, ti mapan na istoryaan nasadutak kano. Rason ko la kano ti anak ko, tapno sa anak nga agtrabaho. Anya? Masyanak lang kan kuana nga agbati dito'y nga agmaymaysa. Ngam no isumat ti pagtalnaan ti panunot ko, ti panaglasin tayo. Aramida mo, Mario. Kahit mo sa wan, lumasin kayo na ti pagyanan, Mare. Ay, huwan, Mari. Jak maanusan ang ti katugangak. Nasaya day ta nga imbaga, Mare. Mayatay ta. Lumasin kayo. Tapno marikna na tirikna tagmaymaysa. Una yan, tanapan na imbagbaga iti kaaruba nagsadutak ka no. Ay, apo, uray kibin-kibin ko ti anak ko. Aglutluto ak iti makan, tapno adda kanin na numabisin. Ngam kasjay pay laang tinapan na imbagbaga. Diyos miyo, Marimar ko nakmanin. No siyak to ti madan iti katugangan ng skengkwana. Naku! Awan ti katugangan no siya. Pataya bagtupay ti bangabangan na. Kunak tuman. Anya? Ulos, sadyak manusan ti katugangan naman nakibiyang. Kan chismosa. Anilakit din. Nagbiit matan, Mare. Kasla ka ano lang itim parugiyo ti balayo. Ngam ni, dandanin amalpas. Ay, wala, Mare. Talaga nga impa apurami. Takayat ko talaga ti lumasin. Ay, wan Makapaibos mo ti anos ti kastoy. Agan anos latan iti katugangan naman nakibiyang. Amin matlangan kat pakibiyangan kan dilawan na. Nga uray saan mat akadidilaw abambanag. Ano sa Mare? Manulaangan abulan, makaakar kayong mutan iti pagyanan. Saan abulan, Mare? Lawas laangan. Dua lawas siguro. Malpasan ti balay mi. Oh, day taman gayam. Kitaag man, no awan na pulos ti masapul na kanyak ti ina ni Mario. Ay, nalabas nga agsasao, Mare. Day tangarod, Mare. Iso abilibak unay kan ka. Gaputain ano samlata nga oray kas di ti ugali na. Uray adda amin kan kuana ti san anasaya at nga ugali ti katugangan.
No choice ngamin, Mare. Amo matan. Agmay-may sa nga anak na ni Mario. Iso ako nak, anusak aginggat kabalak. Ngam ita, ay na, saan ako na makaanos pa'y, Mare? Talaga na ibusan ti anos ko. Nakasaritam ka din ti inam. May papan iti panagakar tayo into no may alawas lakay. Saan pa'y bakit? Ibagak pa'y langin kuhan ako, ma. Ay ibagamon. Tapno awan ti makungkunana. Mala, di ka matanagan. Asyak ti makaamoy ti dayta. No ti panaglasin tayo ti pagyanan kat adda pa'y laang ibagana. Ay jak amon. Ay, oray siyak pangarod bakit? Jakmat kanunungan tar aramidin na. Tasan kit karod anasayaat. Hanggang mala, ano usap dalat na? Ibagbagakon. Nauma akon. Jakon maanusan. Iso akalpasan ti balay tayo. Uray saan tupay anay pables. Umakar tayon. Pangaasim. Makapaboryong mati na Mario. Anya, inton umay alawas, umakar kayon kunam Mariaw. Why, nanang? Hay, jakman amukan ka Mariaw, talaga apas pasurot kay ti asawam. Ha? Amok ngay suti akin kapanunutan iti dayta. Umakar. Nanang, saan ko mamot akasta? Nagtungtungtungan mi daytang agasawa. Anya nga ron nga iti serbina jim paramid mi abalay no saan mi apagyanan. Kwa, kasano akon kay dito'y anak kaw. Agmay-may sa akla ang ano bilang laang. Ay, daytang nga ron kat nanang. Sino laang ang tiagluto iti kanag, kan agtimpla iti kapek no iti bigbigat no panawan nak. Itangad data asawak ti balay. Isumat aglut-luto iti kankanan nyo. Kankanan tayo. Isupet agtimpla iti kapeyo. Agipaburik iti dano mapagdigos nyo. Nalabos kayo mat ngamin kankwana. Anya? Awan ti kan kanununga kada kayo nanang. Taina kayo kan asawak mat ni Berley. Gamkas makitak. Kat nalabos mat ngamin dararamidan nyo kankwana. Ha? Itinasaya at nakada kayo. Pulos asaan nyo ang maapresyar. Mapanyo pa'y is-istoryan titikaruba anasadot. Kan nagalas ti ugali na. Orasin o manugang maumamot ananang. Kwa, ay saan kay ko man nga umakar iti pagyanaan anak ko? Dito'y kayo latan. Ay nananang, aga pa kami lakit di tasawa. Nukas tati mapasamak. Anya, kasta tiimbaganakan ka. Ay, sana mabalin lakay. Ha? Numayat kay tiimbagana. Siya, saan? Umakar kami ijay iti anak ta. Taditoy ka. Saan mo da kasta tigat ko saun bakit? Anya aga po ang mabatak dito. Into na may lawas. Manang danak itagbunag iti usar tayo. Tapno mabibi iti panagbunag. Danag mo na yan. Malaki din. Awirik ni baby, tayo saganam dagiti rumbang ngay sagana. Ay, nako, akamo dyan na. Nakaakar kayong tlaangan, mare. Ay, nahawan, Mare. Kaasi na, kat natal namot ti panunot ko dito eh. Ay, wala ah. Awanan ti kabalay akatugangan aman nakibiyang iti amin na banag. Makaturog ka matan iti nasayaan. Katawanan di bang panunutam no iti rabii. Pudno day tamare. Ti para kada kami laangan a pamilya ti panunutek. Saan akas la idi adda kampay la ijay at ipasidak at talaga kenkwana ti kanayo na parikot ko. Ngamin, maminsan laang agbidutak.
Kasla akon managbasol. Di mon panunutan day tamare. Tinapatag kita, kat nakaakar kayon. Awanen, di pagparparikot tam. Apay dagita kawas yun, nanang. Kan apay nagdakkel ti bagyo nga imay dito'y balay. Ikwa, anak ko. Pag-aasim ko taumanugot ka adituya kun balayaw a makipagnaad. Anya? Kasta unay apan na kay kawak iti kawan mo ija balay. Pakawanan na kumakadagiti nararamid ko ken kasan anasayaat. Anya? Ay, kunaklakit din no nakaakar kami kat awanan ti sakit ti ulok. Ikarek nga agsingsing puta kun nakaong. Kan saan kan amapan ichismis iti karuba. Ikarek da ita. Napatag kagayam kanyak, anak ko. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Pinanawan nyo lang a ruden. Ngam si Murot pelaeng taonan ba'y nakatugangam. Ay, day tangarod mare. Kunaklakit din no takdaran nati sa una sa anak napatagkan kwa na. Kaskadaan niya pa'y dita. Anya langit din na bakit minda. Kalpasan ti amin. Umay matlagayam kan ka. Pagyamanan na. Gaputa iti kinaman nakibiyang na. At dapay laang nasaya at apa nagpampanunot ko. Iso nga okay laang kanyak ngagyan dito'y balay. Ay, ikaw na, Mare. Ikaw na talaga. Nauma akon mare. Ngam awat maaramida. Anong saklatan? Tanya nga ikat bakutan. Anya lakit din. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Talaw dagiti anak mo, digna. Sapay ko ba ta saan ang mapasarunwan? Saan ko man ang manayunan? Depende, nanang. Aniya depende. Nanang. Kasano no damanan mangayat kanyak. Aniya, di kaya na didigradig na. Agsasabalay ti ama dagiti talaw nga anak mo. Ngam ita, kastapay lang ti isungbat mo. Kat normal lang mat nanang. Babae ak nga ro, di aganakak. Ay na, agbalakan sa matan. Unay matan na ita pa nagsungsungbat mo. Imbes ko mapagadalam, tinapasamak kan ka. Ngam saan mo, takas lakay kayat mo kiden. Basta, nanang. Awan ti maaramida niyo, no nakarik na, ti maisa tao. Aniya? Naganak man gaya man ni kasinsin mo, Monica. Katuan mat. Inabak na ka manin ah. Oo, kasano ko mga inabaknak. Ay kat no pang talo da jayan araman na. Ang mga nukayat mo mat, may kapat. Ay pulos ah. Oray awan no nidignamot lang. Oo, di ka man agsaw di taorlan. Pulos kun kunam di ta ngam amang ano. Kastaw na'y apanangarapaap mo kan kuana. Ay na, oray tilmo nagtipos-tisok. Saan to ang mapasamak na ita? Anya? Apay, kasinsin Monica. Awan ka di ti planom amaki asawa?
Mga sawa ka. No makasara kak iti babae, akap-kap na kak. Babae? Apay a babae ti birukan, kat no babae ka mat. Lalaki ak nga rodig na. Lalaki ti riknak. Maminado nga ibagak dayta. Ngamsan kayo makawawat. Anya lakit din aya. Ay na, makiasawa kakit din kasinsin. Amon, naragsak ti adda asawa na. Kasano kumamay bagam anaragsak ti adda asawa na. Kat awan mat asawam. Awan ita Ngam, napadasak ti adda asawa na. Short term apanangasawa niya. Awan ti may sa atawan kat imbati dakan. Asi ka pa'y madig na. Ay na, sa anak akaasi Monica, nagasatakit di Kasano ang nagasat ka? Kano pinagsusublatan dakan? Mayari ka ni ti may sa awagwag. Nalablabas pa yan ngam wagwag. Ay saan digna? May mayat kit di ti kasjay. Gaputan na karamanak iti agduduma aputahe. Anya, nagrugit kit din day ta kapanunutam. Salbag kit di Ay na, kitaan nyo kit di anak yun nana. Ang mga nudiyo manin mo pupuutan kat agawid abimantay ti tiyan na. Ay na, kasla narwama ko ni ti aramid na. Bay no kayat nang agbalin a baby maker. Nana, Dakon mabilang ti pamagbagakkan kwa na. Nga bawan lata mo ti denggen na. Agawid nga adda ubing iti saklot na. kat no kinunana ngamin anamay mayatan ti kasjay. Gaputan na karaman iti agduduma aputahe. Aniya, imbaga na ti kasta? Wala na. Kilaw a panagpampanunod. Ati una pa'y kit din ati balla. Aniya lakit din. Amom diag na. Ay ayatin kalata nga ura dan anak mo. Yeah. Pudno ka di dayta, Anton? Wendig na. Mamati ka kadakan niyak, promise. Kaslasan mat ngamin ang mapagtalkan dayta pa nagmulmulagat mo, Anton. Ay, talaga akas titi pa nagmulmulagat ko dig na. Ngay, mapagtalkanak man. Ipateg ka kasalalena. Kasta? Wendig na. Isuasumpatan na kontap no agalamitan iti anak ta. Sika talaga, Anton. Ala, wanan. Ay ayatan kamat. Unay-unay. Pagdaman gaya mo nobyo ni Digna, Monica. Kastaya. Uy, nakitak idang kagibkibin iji-igit ti kalsada di na minsan. Ay, sus. Sigurado manan nga rod. Ano kasta? Sigurado nga niya. Sigurado akalpasan manan ti makabulan. Agawid nga agsangsangit. Ayan yan. Nay, kasla nasakit tirik na maurlan. Masaksakitan kan samit. Aklo nam nga minan, nga gayat ka kankwana. Ay na, di mo man ipapilit ka amom. Ay na, Orlan. Di ka agdanag. Patya kasan nga agbayag dadig na kanti asino man ang nobyo na. At dapay gundaway mo amang sublat kankwana. Dayjay lang, tasaanan asikati may kapat. Amang ano sikati pang 5, uno pang 6. Anya, ay, nalabas kamutin, Monica. Nababauna yan, ti pagkitkitam kanyak. Ma, saan nga iti kasta? Sa bali, tinagawatam iti imbagak. Ibagbagak lang, ti posible ang mapasamak.
Arsagid kamot alalaki. Anya lakit din. Pasensya ka, Dig, na may ibaga akong tipudno kayang ka. Ha? Di ka na ayayatin. Anya? Win, nasaya-saya atin ta kasto yung amti agpamalangak nga ayayatin ka. Ngayon ta kinapudno na kat sanmet. Ngam, sana mabalin Anton. Saan lang anam na minsan na nahilaw anta. Saan na bali ata linaglagsak mo metik na. Feel mo tinalamid ta. Anya? Siya ka di lang. Uray si kamot Ti kunam, inim-imas tadwa. Wen, aklunik Dig na. Iso nga awan lugi itinalalamid ta. Iso anawaya tamit nga agsina. Anya? Kasano ako no masikuganak Anton? Eket si kalataan Dig na. Anya? Nagalas matgayam ti ugalim Anton. Day talang ti maibagam kanyak. Pasensya ka Dig na. Ngayon talaga adya ka na ayatin. Anya? Talaga ati kag pampanunot si Kadigna. Awan siguro ti utak mo niya. Day tala kinasayat mo tinagadaw. Nanang, Babasit pa lang dagiti anak mo ngam nagpasikog ka manan. pakawanan nanang. Nailawan kami kani Anton. Do nailawan ka iti na minsan, di mo kuman inulit. Pinanunot mo kumaa, ti ibunga ti aramidam. Amo masan arumbang aramidam pa ilaang? No apay ngamin anaimas ti maiparit nanang. Anya? Kati sumat nanang. Ay, digna, danga ka talaga. Day tala kinasayat mo tinagadaw kunakkan ka. Awan ti manaknakam mo. Ay, umistress ka nga anak. Anya lakit din. Oh, masikog ka man gaya man, digna. When, Monica, kayat mo ka di matiagpasikog? Adam mo, kalalaki. Anya ga pong agpasikugak, katsyak ti mang sikog iti girlfriend ko. Anya, no agarapaap ka, jay posible mat apumod no? Saan aday ta awa na pulos namnama na apumaiso? Anya lakit din aya? Ay na, di nakman pakibibiyangan nga mindig na. Kat, sino nga iti amatasikog mo? Di mo damagan, Monica. Abay, nagpukaw ka di man na nakaslasok. Wan nga rod, bisit kit di day jay alalaki Ay na, agnakam ka mga minan Saan matanam na minsan na napasamak day taken ka? Sana balimat kit di? Gaputan nag-enjoy akmat, iti relasyon mi. Ay na, digna. Pang manudaytan nga anak mo. Masika matitinam Tultulungan na ka amang isaksakad kadagiti anak mo. Ay na, part of life dayta, Monica. Di mo nga bin maawatan, gaputad di mo napadasan. Hay, talagang ikalintagam lata ti bidot mo. Di mo amo ti masursurwan. Anya lakit din aya. Bantayam analaeng ti kasinsin mo, iti papananyaw, Monica. Wala na. Di kay madanagan. Ang baga no tilar aramidan na ijay. Uray di mo kumangaminan ikuyog. Sana bali, tadakmat nana. Ang mga ano adamanan ti masalaw na ijay alalaki. Apang idaldalan naman ti bagina. San mat siguro nana. Ang mga no agna kaman ti kasinsin ko.
Ay, sapay lako ma. Tanay, talaga aparikot ko dahil dyan kasinsin mo. At yan nagdigna. Pudno amin nagitim bagbaking ka. Kasano ti kinapudno na andoy? Mano a porsyento? Ay kat 101%. Ah, Ngam ni, lumakay ka matan andoy. ay na, di naktagipas si tindig na. Uray lakaya ko, napigsak pila. Na, apay nga, katawa ka dig na. Talaga ka di adi ka mamati kanyak. Angam andoy. Kabailan nga ta, paragsakan no bilang. Ay wala, di mo pa kadalagan na ita. Sakapay, ti kunam. Sigurado ka, andoy? Na, Ang mga numasapol nga isurok pay laeng ken ka, ay kat saanan. Useless to matlaang. niya. Now that I've lost everything to you, break my heart something new. Gusto na itandig na. Agawitan. Nabartagkan. Bye-bye anak ka di, Monica. Sa anak pa yan nabartag. Nabartagkan dig na. Agawitan. Ang mga nuagsangsangit ang dagiti anak mo. Di mo pa kadanagan dagi jay. Adamat ni nanang. Anya. Ala. Panawan na kami pa'y dito ay. Taagam amo kami man. Iti dayto nga andoy. Anya tamo tangay. Amang no compatible kami iti tunggal maysa. Ay na. Nabartag ka na talaga dig na. Di mon amo ti bagbagam. Don't worry, Monica, my cousin. I can manage. Anya. And tell her that you owe me. Ay, awan na talaga ti dengdenggan dahil dyan kasinsin mo, Monica. Apay ka din, Nana. Katno ka na yun, nanti pa nagkuykuyog dahil ti dahil dyan nga andoy. Anya. Awan manon, nagbalidan a baby maker dahil dyan kasinsin mo. Hay, buhay. Ay, talaga. Ay, agsan na ay takadilatan, Nana. Dak nga rodan amaw ti ibagak iti dahil dyan kasinsin mo. Ala, barang makapagpanunot ton ni kasinsin ko, Nana. Kat, anya ngay nga rod, at daditan. Tulungan talata na mga iwan kadagiti anak na. Awanan, Monica. Isumat nga sulatan ter aramida ni Digna. Ay na, di mon pakibibiyangan, Orlan. Biyag na matanday jay. Anyan nga aramid, nagalas. Anya lakit dinaya. Di ka agsao-sao dita, Orlan. Intun kun, si kamat ti sumaruno iti biyag na. Anya, ay pakpakawan. Ay na, awan ti dakas na no bilang laang, Orlan. Tinapatag, napudno kayo iti tunggal maysa. Mhm. Ay na, no dalakit di panagayat mo kenkwana. Ipudnom ki din. Ay, agawid akon, Monica. Tani, tila ibagbagamutan. Ulbod ka matgayam alaklakayan. Kunak ano lakay kan kat nanakam ka. Ngamsan matgayam. Kanya nga rod ni maramidak no di kan ay-ayatan digna. Buisit ka kit di ah. Di ka pa'y lamaon na talaklakayan. Ni, saan lalak ti kasta digna? Di kagsaw ti kasta. Ngamin, oray kas kasano, pinaragsak ka ba? Kan inayat nakmat ako na. Ngampuor ka matgayam iti kararwak si kalaklakayan. Talaga ka gurgurakan. Ay na, pasensya kan digna. Ngam kinapudno na. Diyak gayang kabagilan na suportaran dagiti anak mo.
Nagaduda magayam. Pumanaw ka ni tisang wanak andoy. Tani, amang ano jak makapagtepal kat ikugtar kay jederas. Gusto na, di ka nagsangit. Nabambanog ako ang mga aw-awir kan ka. Ay na, di ka may nayon akit-kit. Kita ang nga agsangsangit to'y adim. Nita, gigiddan kayo matan nga agsangit. Agtal na kayo, kunak! Bisit kayo, mat! Ne, di mo gubkawan lagi ti anak mo adig na. Kasi da mapukpuk kawan. Ay na, makapasuron. Agsangit ti maisa, agsangit na mataminan. Kinayat mo matdig na. Day tatibunga ti aramid mo idi. Pasarap now, suffer later. Aniya? Katuan matdig na. Nagpaimas ka idi. Ngam ita. Isaf-suffer mo, ti bunga ti aramid mo. Ngam, di mo manan ibaga apa nag-suffer ti kada ti anak mo Day ta pa nagmay-maysam amang isaksakad ken ka ti dakdakamatag. Ha? Hala, dig na. Nagkamali ka iti aramid mo iti biyag mo. Ngam, di mo pagpapasan na kita anak mo. Gaputawan ang muda. Aywanam kit di. Tapagrebang amat day ta, kas ina. Monica? Katagbalbaliw ka ngaminan, dig na. Baliwam ti panirigam iti biyag. Saan anasayaat ti mangraman iti adwa po tayo. Anya? Patinaklig na. Napudno ti panagayat ko ken ka. Ay, sardingan na kon Orlan. Adon dagiti anak ko. Kayat ko nga ibukbuk ti attention ko kadakwada. Ha? When, Orlan? Adumat ang tinaglabasak alalaki dito'y biyag ko. Kadjakon kayat ama na yun ang tikamalik. Ang ikarik adi ka pa sakitan, dig na. Ayatan kan ipatag ka. Pasensya ka na talaga, Orlan. Jakon kayat ti sumrak iti may sa relasyon. No kayat mo, nilatan kasinsin ko ang Monica ti Armam. Anya? Wan, Orlan. Nasaysaya at pay, gaputa balasang. Anya? Di nakmat kayat ni Digna, Monica. Na, di nakatawan Kunak tumat ngamin nga gayat ka kankwana. Aglibak ka pa ilang amin. Ha? Ay na, ibagbagak ngamin nga armamidi kadi mo kayat. Nagado ti ibagbagam, ngam kayat mo magayam. Ha? No maminsan ngamin, di mo labsan unay ti agsao. Di mo ammo ti sumarsaro no apasamak. Alawanan, Monica. Sikamanan ti husto ita. Ay kat talaga Isu apatyam amin, dagiti ibagbagak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.